Kacaritakeun di hiji lembur anu ngaranna Cibedil, katelah aya kumpulan geng preman anu ngaranna Cisabut. Pimpinana Bang Utoy. Aduh, karsel amat. Anak buah absen heula. Sabeni Hadir. Adai, Hadir. Bako, Hadir. Utiu, Hadir. Ayo orang yang TikTok, orang yang tempat bagus dulu. Gimana? Di harap baik tuh. Ayo. Di mall ya orang yang TikTok. Ayo. Gila gimana? Wih, aya we tuh Bos Utoy. Senggol teh. Siap kesutai. Berangkat. Ayo di dia bayu tempatnya bagus. Yuk. Hayu orang fotoin lah sampai balik. Ayo. Kayak aing ilun popoton ih. Dak, semoga kamu mau bacan Bos Utoy nanyakeun. Ih, udah deket-deket lain muhrim. Milih nu mana? Neng Deca apa Neng Alia? Sama Neng Deca. Neng jemput Bos Utoy geus boga ka boga can. Ih, kami mah lagi kene mau ka bogohan kakali haram. Ayo, guys. Ayo, guys. Mantap amat ya lagu. Bener ta, geng? Benar. Ayo masalah naon sih? Mbak pada jalan.